Psiholozi i HR stručnjaci, unapredite svoje procene uz online testove, automatske izveštaje i alate na jednom mestu. Vaše mentalno zdravlje je naš prioritet. Stručno vođenje, praktična rešenja, online, kada vama odgovara. Sveobuhvatne procene, precizni uvidi, konsultacija 1 na 1, postignite svoj puni potencijal. Nataša Bajić, diplomirani psiholog sa više od 20 godina iskustva u socijalnoj psihologiji. Za pojedince, timove i studente, sveobuhvatne procene, sigurno i poverljivo, dostupno 24 sata. Više od 2 decenije posvećena razumevanju ljudi, odnosa i ponašanja u savremenom društvu. Kognitivni testovi, procene ličnosti, burnout, stres, sve na jednoj platformi. Dvojezično, srpski i engleski. Od UCST-a i Ravenovih matrica do procena ličnosti, dizajnirano da uštedi vreme i modernizuje vašu praksu. Naučno potvrđeno, sigurno i poverljivo. Uštedite sate manuelnog rada uz moderne digitalne alate. Počnite danas. Posetite Coffee.com, Nataša Bajić, moderne procene za moderne profesionalce.